Om awi gena mastu. Ye namo siwa budaya. Sadu kalan ning menggep sehana nikang berdangge kalau kabeh rengen bungak saman ya dikulun kaya apa nulun niki Dramagong Darmo sang rahe budaya yeh kuning Ri sawet ning ulun wus puput mupulaken gadi nikang carita Perayu katur latrian nama Dor pawane caritane ulun Walu nateng dirah Walu nateng dirah Udawa jalodara Sawet ning ulun wi muda wani langyana amade-made sang swara muang sang sampun diakseng lelangwa iku marmani maran sideng ngaksamu kena make cetan make pangusu saturing ulun tuan lipi ulun aturaken para mosanti Om Santi Santi Santi. Oh. Maka mangalaning carita kawin aksara cara ke makurwang sana sire rakriano pati taskara lawan manguri
Merasa manu bagyo pisahan pahidepan benua buku jani. Risa sukatnya ragu hirikin apak silo nyakupan haru kali. Subakti ring sepematang itu anak aku. Ane mama onan beno dini nyaraku ane ngerana yang liya. Ngiringan diwaku. Nenten jati oswanta. Prabu Erlangga. Prabu Erlangga. Risa pemadak dewaku. Ngamal jagat kediri raja. Mako murdaning jagat. Luir kadi sang yang Indra. Wadon widagdo ngamal jagat. Yen buat perbauan itu Prabu Erlangga. Sing ada nyaman pada nyandini di Raja Kediri. Kita masih yen buat imi Aryo Mauri. Buat perbauan Aryo Mauri ini luwer kadi sangka gak pedak. Tumedon saking kedewatan mencucuk emas mempiran tinira. Nya, kopoan rasa girang adit Aryo Mauri. Dong mirip bapu ada yang ranaya. Beli. Ane mau anak di tiang liang iriki memarakan. Siya dolen. Tuah kertaning jagat. Tuah perbawan itu sang Prabu Erlangga. Ento ngatonan penuh makaduliang. Nya, nyen saja cara raos adit. Bener masih merasa. Dikengken dewek merasa egar. Dikengkene tanegan. Prayo kati karyo kadi mungkin. Wantah patut bisa. Yen pado aksinen paru panyakidane. Sami sudrapti. Bakal dia pakai nyum. Paras turmaning selumlum sebayan tako. Anijen dengranaya. Sangkaning ide. Rita kaleng ning amal jagat riki medarsana antuk. Pances titi paramita yang perang. Aste beradone. Finatu Wantah gamelan idane. Rita kale itu ngamel. Yen aksine lantas sonyang karo panyak-panyak gitu bau dando mantri sami. Dano mantri pado trepti sing ketoyo. Ngaku pang karo kekalih sangkaning Subakti ring linggih itu. Reado lantas jani dedauhan semang buko jani minram adoan jagir bayang itu.
Beli. Sing jelat-lat kena titiang ibu kojani. Ngatonan ring sejeroning wewangunan sane tingalin titiang. Sami pado ajak, sami pado bersih. Sami paro panjak-panjak idanel bagieu. Patut. Ento cihno berbawona. Duh yang adi Aryo Mahori. Wenten makadi wewangunan rauring puro dalem ngantos cereng puro ulun suwi talet. Sami pado ajak. Nyen saja yang pado atoning gitu. Sakiwala ada yang inget-ingetan. Ide Sang Prabu Airlangga iki ngamel jagat sami jagat Sudrapti. Sami pado panjak-panjak pado pekedek pekenyem nanging kadean adi nu inget. Men kengkeng. Nang tekarang beli mausa. Ada di wiwidangan ide. Setade ngae bibdo. Ento peratuannya ada di dirah. Saja. Yang ade bisa jaga ngisap teken totonan, ane ada di dirah tuh sing gitu. Yani. Ento ane ngarakang. Onyang ada paro panjang ikutno grubuk. Wantah patut. Setade ngelarang destin ranggah. Wantah patut. Ayen jani man kengken beli ban ngitungan. Sewireh buku keto nyan kuentenan jaga duwe. Bangsing nyen dewek kaden carut isam wi orang tanduk. Pengen liwatin tanduk sing gitu. Ada dedauhan semang buku jani mina miko sane rembayang ido Sang Prabu paling melah pangsing yang ngelantai itu kemudian ragu di pedaduan. Lan tangkilin ido Sang Prabu. Minaging nawag titiang Sang Prabu Airlangga. Titiang Tabang Wijang Kordewo. Sarang aren titiang sampun pajah penjingah kuring. Sane mangkin durus Kordewo medal. Lugro di tiang ratu. Urun di tiang ogah yokan Kordewo. Priandukan sami para banyak kau dan mantri sami sampun banyak. Nanging angop di tiang. Ngadonen dengan kalaning Kordewo. Saat luyo Sangyang Indro nyak pado ding merjo pado. Suk semuanya menenggelah paman. Sing sandang paman besanget ngajum buat kaungan galah. Cian mekranuk itu. Jeli melah ben gelah nitahan ini di jagat Kediri ulian pengabil gelah paman ruang ruwuan yang ada. Paman Aryo Mahuri. Tas karo magunu. Baru bau dando mantri itu masih paru panjak gelah kejang nado di Kediri. Wireh gelah nomhen paman kejani saking ado nekal rembayang gelah kewalieu sekonden yang gelah merembayang mirip ado nyempi sadok paman kengken mirip pekerimik panjang gelahan itu di bidangan paman nanti karang paman matur Matur kinawa kencangan atuh dua. Waning wenten makadi runtuh pawecanan palenguh Kordewo. Nakenan indik kuentenan panyak-panyak idan isam. Tur maning sampun serius.
Lugro titiang. Wadot sekali adur aren titiang. Sami paro panjak idone sudrepti. Bekale wangunan kena alit-alit makerti sampun dalar kebajikan. Wanda sapunika presido adur titiang. Suk semuanya bergelah paman. Ia diastun ke kitu cara atur paman. Sake walos sultaning dijagati rumo binado pastian. Jele kelawan melah mendampingan. Tuh tim keranu gelah nohen paman tadu jan. Paman, Aryo Mahuri, kitu masih paman Taskar Megun. Mekrane gelah ngadang pauman kejani sing jelen. Mirip paman nu inget tekenane malu. Kengken parisolah Ratu Dirah. Anes tatu murugadung mungkin jagate dini. Muastu gelah sing bisa ngaenan paru panjak tatu tentrem. Reh setatu Ratu Dirah ngelarang ane madan memuangkar. Loh penerang jana. Musak asik ring jagate ngai penyakit. Nejani mapan subuh. Wewanengane sepemadan pantes. Ketujuan gelah sing jelen paman. Lakar megagebuk ke Gumidirah. Pang Perside Prabu Dirah kasor. Sumusup ring pingnohan gelah. Pamebungkulan Kediri purane. Keto yen tujuan gelah. Mayan keto ken paman matur paman. Lugro titiang. Yen sapunika telu canan korde. Titiang tabang wijang korde wantangi ringan kayon korde. Napi antuk. Turus yen kayunan korde pun napi. Ari Bauri, Inggih titiang ratu. lautan matur paman. Mamidang lugro titiang ratu kudu aku. Waning wenten makaditel pawacanan palemu paridewa. Ini kan itu sukserakan mar tapi ini titiang Persido jagi patang yang penaratu. Suk semua bergelah. Saja misi kayunan gelah kok gitu. Sake waluk ini. Reha muntut tengat Gumidirah. Paman Aryo Mahuri gitu Taskar Maguno. Nejani lang pasan. Nyen ane pacang dari Senopati. Paman ruang rumang no Persido ngitungan padewekan. Lugro titiang ratu. Yen indek niko kordewo arsaya. Mando Presido kordewo sane. Ngini kang punika sira sane padha. Yen ning titiang nikaeng boyo je titiang nasikin segaro. Mangken dulu sira sane arsaya padha menggebung rikorek ngumumi. Paman Taskar Maguno. Kadirase bisa nyengelah ngono dike yang buat kita paman. Yang simple bergelah Rano ane sebu bisu ngatonam pelajaran dini Aryo Mahuri. Tujuan gelah paman Aryo Mahuri. Ane lakada di Senopati. Megagebuk Kedirah. Man kengken paman. Mau kalau bro titiang ratu. Yeneng kenten sekali asapuniko tidak boleh mukore itu. Titiang saya tuh titiang jadi pacang. Memarga yang nabi sani kado sendiri. Suk semua bergelah paman. Kadi raso manu bagio gelah nayan gitu. Paundukan tongan suk seran lah paman. Dunggi paman riwastu Presido. Mulihan megebuk Kedirah. Paman Taskar Maguno. Lugro titiang ratu. Lan paman iringan gelah ngastung karyang Mahuri kepurian paman Aryo Mahuri. Saya gayang daya pamannya lautan memargi paman. Inggih gugus. Lugro Jalan lautan.
Nyen kaden Aryo Mauri. Ane malu sajo kaon. Ane jani buktiang. Yan sing sido Aryo Mauri. Bakal nguasain dira. Do Aryo Mauri ada ning jelemu. Ane jani buktiang. Om Swastiastu. Penonton Sinarang Sami, malih kecundung riki nggih. Tahun yang lalu ndak jadi ke sini. Dia kuning banjir. Ndak jadi. Ada yang kejang putih ada di kursi tamu bajunya. Ada sing ado nak nyemak ganggu jemak jajo nak bangken Bapak Bupati. Jemak jajo gratis. Maya pedidi Maya. Selamat ulang tahun Kota Negara yang ke-124. Domogi irago masyarakat Jembrana makin jaya di udara. Kutangan mun. Masyarakat Jembrano provinsinya mengkacakan adone tukang panol, adone tukang traktor, adone ngalap cengkeh. Pokoknya yang penting Bapak seger. Kenyam kan subuh kanggo kan bahas kilo cukup. Nenek pangado aja menggonjakan tik nih. Yang lainnya mutukulan besik madani kempes. Inan malas. Pues. Wes. Wah. Wes. Wah. Aduh kini kok banyak mau nih kuningan pok bungut deh. Dok udang kilo jin lahan apa dene lipstick. Wih, tumben Cang kene. aduh. Terkejut Cang. Oh. Dona misi kene sih. Ngejar bates. Ngejar bates ya. Ngejar bates. Mau biasa pentas ngejar masih. Kapan Cang biasa pentas? Lahan enci opak busan liu. Nyen udah ngai bungut kene. Kene Ratni yo. Kau rugi wake keto. Aji kudo encen wake tu besek cain laha keto. Keto yo. Keto yo. Cilihin nyana mani kan manupa. Cilihin. Kene Cang ngomong lantas yo. Do keto tot tumben Cang. Bakat amah encen karena apa? Dong keadaan manisa lollipop cien-cien cito.
Sing nawang melengis yo, ora buka bler gitu. Kadang apa busan ci orang tuh? Lollipop. Lollipop. Oh. Tuh bawa bakat pak-pak pederat nih. Liu cang bang munyi naga je cang potong nyen. Mau potong ke cang telung daso tali. Di genit jet cang nih. Adi gas jit Oh, wih genit jet po. ya. Jaler neng sing besahang nih. Ne jelemo apa adean kena apa adean cero jani. Sing ado rinso soal dia kuning dini rinso kengkenang man. Deterjen udah ada dia kuning di sini dia pentas rinso. Yang adanya daya. Wih, yan buat kalung cino sebuah ayam tipes. Nawang cine. Kuncin motor donot. Kuncin kubu. Hah? Kuncin kubu. Kuncin kubu. Ingat. Ada apa cai? Canglah siap ukun. Oh, Lain siap cang ukun. pentas mai. Cilepan cang di kamar di pedeman cang yo jang. Oh siap ci, sirpang di Pademanci gitu. Oh. Ya najak onyol atau semua gedilang siap cang. Apa cang mana Bes aja. Ya kuning kan sepi janing. Sepi. Maling pasti bak. Meraja lela. Benar maksud ci benar makanya kucit cangnya ke Cilepang. Cang heran ban. Yen mas kudang geramnya nih yo. Ci ombak keroncongan. Ijo po bedo nawang tongos nih. Dia center nawang. Jang wak pergi no mahal ijo yo kanggo. Ane temer caroci gini. Kunci juga. Yen jang nih mahal harganya. Hilang satu ngalih tukang kunci ke negara. Manggil kena 25.000. Oh tuh ci kurang mahal. Yen bagi cang mal enci mau ne cang potong telung daso tali. Mai. Benahang na cimak kampet. Aduh salah cang. Kamban subo. Saputa subo. Ya subo. Aja nak banjara ya kuning aja air kuning dua gati milih warna. Di selama yang ngai boru. Oh ne. Ne lihat kembung poleng badang poleng barat. Cai sing nawang. Ciri khas Bali Cipang Nawang Tridatu. Nawang Tridatu. Apa madan gitu? Ne gelang Tridatu 3 warna putih, hitam, merah. Putih, hitam, merah to madan tridatu. To madan Tridatu. Meyene To peluk gadang aden to. Di air kuning cingoyong maro cocok. Oh, ada nak nyaute benon tukang panol kene cai. salah cahine. Jadi kadang nado tari-tarian apa ada yang ngangon gadang-gadang. Oh, Roro Jongrang tuh. Nato po. Sing Roro Jongrang. Apa ada to? Nyi Roro Kidul. Nato po. Rejang Kidul ada tuh. Cang cucun yone. Oh, kene ngobat tuh Roro Kidul lah. Ye. Oh, nyabungut cara codet kene. Ini tetamian nenek moyang cucu. Oh, sing nyidang pun maklen apa ne selendang apa. Roro Kidul cing mang ne. Oh. Ada kene dak kene. Pasti sing lalondre Roro Kidul. Yen Roro Kidul yen tetamian kene kan sing dadi suci. Yen nyak cang nyuci nak sok-sokan larinso cang. Benar ya rinso cidu sing tlatlah. Sing tlatlah risan cia. Pak. Yen orang benang sidatu cang nak ngabo maksudnya. Hitam, putih, merah. Benar nek sebut didatu. Maksudnya nak neng abo jelek ci. Kene ya kena cang. Ning gedeg-gedeg bahasanya. Hei. Mai lah berakadang mai. Jo kena ci. Ih, Mai. Do dijajo mai.
Ulian cai maro ajahin bisa makebar dor-dor pagah kan Ratu Niang. Peh, Ban wake nyilup sop beten pagah. ada ngomong gitu yuk. Jangan ngajak cai di ini di gumi dirah sing gitu. Weh, subuh kudang tiban kaden. Yang sing boleh uling nu cenik sing gitu. Benang, jangan ngajak ngilang maro separuh ngilang. Maro tekne cing mereka nilang. Maro tekne. Ane nenu. Ane nenu. Melajah cang makebar konen biso. Cang len. Maro tekne cang ilang. Ngilang. Ngemainan nu. Menanu. Oh, Apa? ngabo gitu. Apa ngabo? Ayah cang dipasih tekne mau celempung. Nah, sepedak cai. Kan hilang. Barang nak mama di jo yang kena. Lengah sih. Ne bang ngabo. Nyelsal lasan sing gitu yo. Mana? Idawek uling nu cenik. Mulai cenik. Ngaturan ayah. Aturang ayah. Makuli. Makuli. Konden bisa ngengken. Konen bisa ngengken. Adan lantas irarung durian teko. Weh benar. Wih. Ndeh irarung bo kebiar-biar. Yan makebar subuh. Awak ngajak cai di ninu. Melajang hilang kan melajang mengkap. Hilang, melajang mengkap nyelup sup di Sok pagah-pagah. pagah. Dong apu ya po irarung yo. Kayak neng ngabu kegemet rarung. Ngedege ben basang, aja udah di selengkot irarung ke selengkot muat. Ne cang yen ado rarung ne cacik cetak cetak Yang cetak. jamak, wah gitu. Aja sing ratu biang lah murid bekejang kutin Nah, lah. bida bo ketemenin cang Bekejang malunan. kutin. Kunak nyajang gitu. Petan. Ya sing Ratu Niang ngelah sisyo meh pidan ke jangkuten ane jangkuten nya apa sing? Nah, cai busa lagi nyangkutin mong. Ijo jangan do nyangkutin. Nak marukun. Antaranya mau ndak mau terserah. Duno. Kalau mau sudah, kalau tidak udah. Kene jangan kejangkutin. Le subuh keriput. Dia tuh keriput tenenan. Mula bakti tekening Ratu Niang Pangnawang. Sangka kaki mau pakaian, mau biak-biak, memas-mas gudang geram kadan tuh cai keroncongan banget tekening Ratu Niang. Apa cai bisa pekepungan kencang. Rarong sing nawang. Hanya di Jemrana satu-satunya ada mekepung. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Nah dua saja aja gitu. Makane kembung sangka mengkeronconga kene ciri khas Jembrano Makepung. Makane Jembrano dijuluki dengan bumi Makepung. Rarong nawang nih kunci nih. Oh, nih tongos punggalan jegok. Hanya di Jembrano aja. Jegok trung. Pah bungut tung. Pas. Hampet nasna ini mah. Beli kempes kembung. Jangan. Apa nebusan rosan beli sebepireng bantiang. Uliang nu cernik memarakan dari sisi Ratu Ibu. Kadi wayah buku kekene. Wih wayah. Wayah yang orang muda. Sing mau balik nih. Apa lu mau balik? Coba lihat saya kan muda masih 25 tahun umur saya. Muan. Coba larong suluhin mo. Sekitar 80-an min bin. Cara ubah tetap orang iman nomor 1. Tetap orang paling muda. Hei, paling muda Den. Secato-cato ngelara seiri hati. Jajo dong. Cijajo ke peliacai. Apa rosan jajo? Jajo dong. Main ada jajo main ang. Oh, ale jajo. Gini-gini merugikan nih. Sambilang orto. Lah mau bagian ngamah satu cai. Uliang tuni jajo pirang tiang. Jang pedik sing mekido apa padahal yang tuni dot keden nyemak sing mekido. Wah,
Ongol-ongol. Orang sing makito cai. Cai ya. Nas pedak jang iya, bang itu iya tuh tebak menot. Jang, Kene-kene tadi sisian Ratu Niang kengkenan kan bisa mekeber. Bisa mekeber tua tengah udah ken kelembur itu. tinggalin apa sayang jang, kene cara mau kebar. Yang si Uba lantas Ratu Niang mapicem. Kekene meranyap iriati orang anak. Sehingga iriati, Nah kengken. iri dengki. Iriati iri dengki. Apa kapak tuh? Jang, ide. Ngomong ide, orang. Bong. Sini bang, kong ide, ngapain lagi ide? Mana bisa nyen mengadah kamu? Ini nggak dapat. Rarong. Cai ngabu ya sa di jos laki kabungot. Jujur jangan boye. Iya, liu. Kan ada ya, mau ya ngecor tuh. Amah ke jair cak lantas. Patuh man bibir belinya ngajak jair. Karo bungot awak patuh ngajak jair tundan ngamah ya. Pes mung. Kekelong. Rasa suka ini dewek ini sing itu. Dodo ben bawasan pangliu. Nat lahan malu kacang tuh. Cai ngamasin tadi tuno kantutin malu yo. Cising nawang na, lamun na orang kaya anak kene makanan. Kapok bungot nah. Yen caroci pedesaan kene. Makan ada teori makan. Ya gedeg-gedega basang. Nana tutugan apa kol korang usang tutugan. Apa nih dewek ini kan memarkan. Benar. Kene Ratu Niang Sakti. Betul. Nato walu nato ninggira sing gitu. Ido dana. Sled sanjo benang ragu icena. Paico ajeng-ajengan api seliwir wenten. Sami ka icen. Ijen ilmu betul. Petang ne ilmu. Ah, Petang ne ilmu. Lemahne makan. ilmu kebatinan. Namun lemu dunia mendagang pasti batinan. Nah, kene tuh sing dadi melajah ngiwo, nak suka nang melajah ngiwo. Anak melajah ngiwo. Hanya orang suka ngiwo. Jang ya. biasa ngiwo di umo. Gedek. Lan traktor ada. Oh, traktor ada. Sing ngiwo nak ngiwo nak bisa nengkleng. Cai ngiwo jilo punduka dan cai to. Ah, aneh kene enggak? Oh. Pangsing nyenan ka ucap yen anak kan rago anak lanang, anak muani. Yen melajah ngiwo ben pidan anak eluh ning ngalahan. Do macem-macem melajah ngiwo. Oh sajaan lah. Bos sedang ngomong do melajah ngiwo pe. Pernah kelemang cang nepukin loh duran ngoyong. Sing keto pone jak duran. Ci bagian cewek nomor 1. Maro siku giges ke sebab pungkat kene jak apu Oh tenena. masang layah. Mana sih sing mahal medar bisa. Bos emang Lu, yo, aja jang, nggo aduh. kepeico. Ngampuro ping banget nah kene jani pes mbung. Mapana irago dini memarkan kene Ratu Niang sing gitu. Benar. Pangsing nyenan keduken gitu. Momen malu lautan. Hijau jang kedundene. Mulai. Nah lah mau mulai jang. Men kengken sih nyata. Mulai pes. Apa kepuri malah nih? Rong, Yang tekan rarong nih ale beli jak dua sih gitu. Benar. Apa sing perlu kebeli apa kengken? kengken Sing kel perlu ngajak beli. ngajak kijo. Nah kijo ada sih gitu. Nyanjak gemes ngajak mererot dan aku mau main. Teko-teko nundan mulai. Dolina satu lamun jang tunai mulai Jawa mulai. Di malone rarong kal kijo jani. Yang kal tangkil tekening itu. Oke, Ratu. tunak tangkil. Mangi rarung Deh, tangkil. sing Aturan aya aja. Peragatan. sing jadi milu rahasia. Nana sing milu mau. Jangan aja. Ya, lang. Yan kudang warse kade dewek. Dado sisio eri kiring Ratu Niang.
Tumugyang dereng kerasu. Dota pang presiden matekin ring kewentenan kesekewikanan idona kilingsir. Ki wonten kalang kemangkin nih ragu adi sing ngerasang bisa ngeliaken sing kengken adan to paling melah nejani kal tangkilin dogen di berat dunia. Nawagan yang rat dunia. Nemangken urusan medal yang nyantos dikiring jabayang. Apa tuh nang matur tegede mimi? Mai pakai itu. Inggih ngampura ping banget di tiang ring ratu. Sarat di tiang nangkir wantah wenten lagi batang bawasan di tiang. Punasan di tiang ring ratu itu. Dereng! Atur rarungi tegede mimi. Aduh adalah kasarat tandang. Syarat dikengken. Matur tegede mimi. Ratu itu. Sadarang na titiang matur. Menawi wenten iwang atur titiang. Mangdo presiden ratu ibu ngaksama yang inggih iwangan titiang. Rehan pisan kenambatan titiang ratu ibu. Kalernya titiang parindik. Diastutan ratu ibu nganikayang. Memangkin wantah titiang pacang purun nyeletuk ratu ibu. Yan ingyan minokadi. Ajeng-ajengan. Napi seluweripun sane wenten iriki ring jagat. Sampun mekesami kepaida ring ratu ibu. Kaler titiang nyok semayang pisan paswejan ratu ibu. Siosan ringi punika banget sanes bungsu tunas titiang ratu ibu. Man. Apa ane saratan jeneng tegede mimi? Nang. Dadi yang raos atur jenenge bang pasti gomene nawang. Tegede jeneng. Inggih. Wanti-wanti ngampuru. Titiang yen kudang warsa kadang titiang dados sisio driki. Ratu ibu kanika menikayang. Pawikan sakti dan wenten sane nyamin padu. Manah titiang
Mangdo presido kadina pinginutin ring kewentenan priyatnyanan palu ratunia. Dados kemangkin dereng kemana hantu pikian. Dewa Sumadang sayo. Mapon! Rarung nganggon mi. Sisione kesayangan dididiran. Sahananin. Kawikanan. Doma kajang subado di paukudan jeningi. Jening tuaro merasa kondet. Merasa tekene nganggo. Nah, nejani ado patuas mimini. Lautang jeneng kemo. Kasedro gandum air. Didu jeneng nunas panugrahan. Yang ratu yang meme birawai. Yen supui dewa boleh panugrahan. Rita kalau itu mustikan nih merasui dewa tekening wikan wijaksano sing ado nyamin padu dini didira sayang memene tegene yen mote idewo serahino ngiritat kajak priak coba ajak meme ngasti di waktu tegen duduang idewan nah nejani Ratu Niang. Yeneng ini kepunika Pak Titiang dereng kemana? Yeneng ne mangkin Ratu Niang wantah ngutus sikian Titiang. Mangdo Titiang presiden merika kesetro gandumanyu. Natasan pakudan Titiang medaging ingyan kawikanan palunggut tukuri dewa. Ne mangkin Titiang wantah pacang alungsur mapamit. Domogi presiden Titiang tata sering pariunduk sikian Titiang sanes sampun medaging Ratu. Jawalo inget dah. Inget napi Yen supaya dewa boleh panugrahan. Sing Ratu yang meme birau. Tangkeli dewa ka ajang perayangan dalam. Dituhi dewa nunas panugrahan. Yen sampun dewa boleh panugrahan. Dadi dadamu agung dewa. Yen anu ini sesama Titiang. Memangkin Titiang pacang lungsur mempamit. Banget lungsur. Kesian pemargian Titiang. Pejalan Titiang mangdo presiden Titiang mapi golek simunasan. Aduh dia keren gedongan. Ngerti sih. Mapan jane ki dewek kautus tekening Ratu Ibu tuah kesetro gandumanyu.
lunas penugrahan ring ido sang yang birawi. Setondane dewek jalan. Pemekas janing resiti bakti ring ido yang widi. Apang presiden mapi koleh pinunasan dewek ijenenan. Mikul sanggas jujuk siapin beban denyo pura tuangi dadulang merajah Nyai si Gandhi mai dulungen irarong kemo ke setro gandumanyu kita masa sisian ratu ibu sebatak ane bisa ngeliak mai tutuk gelah kemo ke setro gandumanyu nunas kanti ring ido yang brawi apang presiden irarong nyalanan jengah ngawirangan jengah netenenan bakal nge gerubuk agung di diri Mai ada konyang sepatek ane bisa ngeleak mai tekain ada kenana irarong kemo kesetro gandumanyu saya geribannya ini jalan jani iring irarong kenenan ngeresiki bakti ring ijo sang yang berawi apang presiden nyalanan jengah ini gerubuk agung di Kediri saya geribannya ini Anane ngopereman. Iki ampun iki rarung wadah raos mikirin setro gandumanyu.
Sangat temedun sira yang berawi maring lenging sekel gandum. Itu mau nugrahaning sira yang suksma. Aduh, sisianing meme lende-lendi kuyang muang sira rarung apuh paran teke kateke ngebebe. Aduh, jeneng si meme. Meme sing jelen yang berawi tedun maring kayangan. Apa tetujuan ni dewa ni? Nangkilin meme di tengah terjadi. Apa mirip pada paran ni dewa ni sekelan maring meme. Apa tunasani dewa kapining meme matur dewa. Ring-ringan dewa ni tekuk jeneng rarung maka sisianing meme ngedot ngelah kewiyanyana ingedang askara dewa ring sanggah kemula gambakan bok jeninge lain palungane pangtelu si itu dewa nyoti rupa ring Tlugdo Ganggung dandi dewa kebodongo nene sisian meme uling dijo ne jeneng teko kuli kangin busan te kuli tegalasih dewa teko mai nyerake beh abu sakitangi dewa nang madon kapining nah kerak peni meme nene jeneng uli kelot kangin busan teko uling menego jeneng teko ngadek masih jeneng bo aduh balikan teko lantas do ide yo pemekas jeneng rarung meme mawe haji permas beli mas kedepeng regesmu godawo rekan yang kewianyanan ceningin ne panugrahan yang meme dan kasori dewo di payudahan cening nah yang kedo laudang idewo ajak sisian idewo ini mau pamit meme bakal ngeluur ke biomakso mulih meme ke jagat sunyi sigelo alus maweh sira yang berawi dedun maring kayang mulih tumabur sira maring biomakso hidup waripu nang pengwise sante ngarang ngaji ke diar nah kini jani lendi
papan pinunasan moke ngajak adi si bemadan kedagingin. Rejani, moman mau kalahin mau bokal kemo malu kejabang dayem dalam. Lunas malih panugrahan rike pangjangkep pinunasan moke. Mau lautan.